kodwa kukhona inkosi yangala ngaseHadini ngithaka ukuye engolweni kuleyo ndawo ngaseHadini lenkosi umbothwe yayenza iqala ecishe lifane futhi naleli lalenziwe inkosi indaba ezithalana mangibuka umlando wenkosi ingathi sikuyadlula eKingdom kunjalo ngingadlula ejele isikhathi nje esiminyaka yo17 years ngidlule ejele hlele ejele 17 years inkosi ayibushelwe iminyaka yomngaka engizokhuluma nje into angiyenzile kwakugebengu lo mfana wenkosi wangena ezilingweni ngabangani waboshwa kakhulu lamgwebe icala lamgweba udilika jele neminyaka eyamashumi amathathu 30 years ngaphezulu kwedilika jele lenkosi yakwazi ukuthola ithuba lokuthi ngo2017 ubaba uNyazi lezulu like ndaba zimnandi yakhishwa ejele bahamba beziboshwa bayakhona endaba zimnandi yasefika lenkosi seyizicelela ukuthi yenze iqaleli nje kanje iyacela boNkulunkulu ayikhumbule uNyazi lezulu yebo ndaba sahlangana nabangani bami yebo ndaba ngoba ayikho into erongo njengabangani empilweni asisho ukuthi umngani ingabi naye kodwa ubheka uhlobo labangani yebo ndaba ongasuphile nabo mina uhlobo labangani engangiphila nabo kwabangani abayizigebengu ngoba ngangibuka impilo yabo esheshayo kodwa futhi ekhaya kwangekho lutho engangidinga kwawunakho konke kwakukhona konke ekhaya kodwa ngathi mangibuka ngangifuna ukufana nabo eyodwa ke into esibulalayo mawusakhulu ufisa ukuba nemoto enhle ngibeke ecaleni inkosikazi kodwa into ebalekile ngesithanda ukubukwa iyona into esilimazayo thina genga entsha bese sikhohle ukuthi uNkulunkulu yini asibekele yona empilweni zethu yebo ndaba wabuza kuyona wathi Nkosi Mbothwe uma ngase ngikuphe iminyaka eyishumi ngikhiphe emva kweminyaka eyishumi ungalunga na uthi wavulwa xake nyombotho ukuthi kwamamathe ke ngoba uyatsheniwe ukuthi udilikelwa yije uyohlala la udilika jele neminyaka eyamashumi amathathu waxake ukuthi uzokwenza njani wasangana yathi makweminyaka eyu8 ngaba njani waphinda futhi nalapho waxake ukuthi uzophendula athi wasethi uzophuma ejele siyohlangana entabeni Khanana ngoJanuary 15 sohlangana eKhanana nawo hayi umbotho wabonga kodwa lokho kwangamtshela ukuthi ngempela into engenzeka wahamba wabuyela ejele lewe eboshwe khona wadonsa wasekusuka mangibala uApril uMay uJune uJuly uAugust uSeptember uOctober uNovember uDecember January 10 months yenyanga ezu10 mhla ka15 wakhishwa ngoJanuary enyangeni ka10 wahamba waqonda kuyona inkosi eKhanana bese wathi inkosi asosikhathi okusiyona no bengeyona inkosi uyazi uba inkosi bengazi ukuthi ngizoba yona inkosi kodwa umndeni okuwona okuthena mangiphuma wabona ukuthi kufanelekile ngokuzalwa kwami noma ngokukana komama ekhaya uma wami uyena walotsholwa isizwe uma umamtshali uyena walotsholwa isizwe okusho ukuthi umuntu owuyena osuke lotsholwa isizwe uyena usuke uzozala inkosi futhi ke ngesikhathi kushona ubaba mina
umina futhi ngihamba nomkhonto kaBaba kodwa ngangivukela into mina ukuthi why obaba benginikeza umkhonto kuthiwa angihambe nomkhonto phambi komzimba kaBaba kanti obaba khona into abangifihlela yona iyalimaza ke futhi nalonto ukuthi izinto abazali basifihlele kufanele ukuthi ingane ikhule ingalazi igama lika ubani igama labakho baba kanti kuthi uthi ingane itshele kusesikhathi nami ke ngisihlambe kuthi wahamba umndeni wawungitshenile ukuthi wena uzoba ukuthi mhlambe angize ngene kulena kodwa ngoblame kakhulu umndeni kodwa nje okubalekile ukuthi ashintsheni mina ngishintshile angizisho mina kodwa ngikizibona ukuthi ngiyakwazi ukukhuza umuntu mina bengamkhuza umuntu mafana akashaya umuntu akashaya mabathi umuntu akenza ukuthi kodwa manje makuzokwenzeka into embi hayi angisayifuni into embi eyokubonga uNkulunkulu amenze kungako esithi abantu emhlabeni ababoni ukuthi sinoNkulunkulu ebuhleni bamaNazaretha oNyazi kusuka kubaba omkhulu waqula amacala umuntu eboshiwe aphele kweza elangeni kwaba njalo babephuma abantu mebeceliwe elangeni ukuba umuntu eboshiwe aphume ukuthoza ukudilika ejele noma uzogwetshwa intambo wengagwetshwa kwasuka kwaze enyangeni yezulu yayibakhipha namhlanje kukhona uNyazi nanga umbothe uyisibani phambi kwethu siyambona sihamba naye waba nenhlanhla waphuma lapho wayikhetha inkosi wayilandela inkosi uNyazi namanje sinaye akazange akulahle uNazaretha namanje uhamba naye hamba phansi siye eKhanana sihamba sinethwa imvula naye uzimisele uwayevuka uthi nje uyofela oNyazini ngoba lamkhipha umuntu ofana nomuntu wefana nomuntu wesemboziwe emgodini lambulula umgodi lamkhipha 2 ngangena ejele ngino standard 4 sangihlula isikole sangihlula kodwa ngaphika ukuthi ejele ngiphume sengino matric ngapasa kahle futhi ngangenza yonke into ukulima sedari sibambene nayo lapha ehighway lapha iplaza lejele wasengathi ila bighazi ngilima ngenza yonke into ayilokhu uhlobo lokulima engingalazi bakade ngakudinga ngiyabonga kakhulu kodwa mfowethu kunento engingafuni engathanda ukuyishiya lethu uNyazi umholi wamaNazaretha wasebuhleni hey yandoda iubaba kimi iyathanda yandoda ihlezi ngakha ngaso sonke isikhathi ithi ngelinye ilanga kumina khona ingubo esiqokayo esontweni thina njengamakhosi ngithi sengigqokile sengibona ukuthi hayi mina amanye amakhosi uthi uma waphinda wabuyela lapha yana wabuyele owuye khona ngeke bengiphinde ngikulande uma waphinda wabuyela lapha yana wabuyele owuye khona ngeke bengiphinde ngikulande ngiyabonga kakhulu